Pred vama su magične zvezdice. Ukoliko želite da saznate kako da napravite ove preslatke keksiće, ostanite uz nas i pogledajte. Za ovaj recept vam je potrebno 125 g margarina, 250 g brašna, 150 g šećera u prahu, 1 jaje, 1 kašika mleka, 1 kašika kakaoa, vanila ekstrakt i 1 kašikica praška za pecivo. Pa da počnemo. Umutite jaje, dodajte malo soli, sipajte pripremljen šećer, brašno, prašak za pecivo i margarin koji ste držali na sobnoj temperaturi. Pomešajte sve to i dodajte ekstrakt vanile. Dobijeno testo razdvojite na 2 dela, a u jedan deo dodajte malo šećera, kakao i mleko. Pomešajte i ostavite u frižider da odstoji 15 minuta. Razvijte testo i kalupima isecite zvezdice baš kao što je prikazano na snimku. Pecite na 180 stepeni dok ne porumene. I to je to. Predivni krckavi keksići sa aromom vanile zamirisat će vašu kuću. Približit će vam praznike koji nam dolaze. Priznaćete, magični su. Za još ovakvih i sličnih recepata zapratite našu stranicu Praktično sa stilom. Prijatno i do nekog narednog recepta.